cholo ka bedolo kuber kujae unatie gabido wayo yo kuya jamjae unatie gabido cholo ka bedolo kuber kujae unatie gabido chua tomele Tanjala jang aleg wede ga benten bati mat kero ga jom yati mara jibela la garaje yoni jalu pura wayo yedur ku ya jam jae unati melega bido tolong cholo ka bedolo ku ber ku jae unati melega bido wayo yedur ku ya jam jae cholo ka bedolo kuber kujae unadie meliga bidorwi chua karugawi tomele karugawi warwa unadie biyong lagike yewoluri lega dor bulabana natie Tanjala jang aleg wede ga belo bati pi kero ga jom yati mara jibela la garaje yoni jalu pora Tanjala jang aleg wede ga benten bati mat kero ga jom yati mara jibela la garaje yoni jalu pora we atoni chine ageto wa men babai bulonge Nyono loka buri ne Tede ne akaburi wali da bene wa kerto abunyu lije bibi we jibuma roka ba lije yakuba bibi we jibuma roka ba lije kenyalda bibi we jibuma roka ba lije Chacha bibi we jibuma roka ba lije atoni chine wagerto men babai bare bulonge ururwen wilga bandite wale roka belongi jibat to bandite wale roka belongi jibat nyono loka buri ne Tede ne bene wa kerto abunyu lije bibi we jibuma roka ba lije yakuba bibi we jibuma roka ba lije kenyalda bibi we jibuma roka ba lije yamuna chacha bibi we jibuma ko yuga ter kaloi wagaji dierwi yelo ka ter kaja wagaji dierwi warani to jal boga kol kuer akon kuer wawoti jarajale jinwa konwewa hello awut ka bandit Wei cakamot, wei cakalor, wei cakamot dari jauh, wah kejam ni legit. Yang kau diang cakating, wei caka welcome, ayam kedua yang jauh. So
Ajak cái jam cái nó quét the music tower pinyo ma tay dear pieth-Ayak but we can be ping so music about tower pinyo ma we chakalor a wood ke bandit thank you for coming and nyale ni pan nyale adu alech e wala mu we kwa cha mu we ko wabela duo e kol chire kole so nyale cha wada deserve ko yenga cha duo alech kole but then nyale in the pan nyale he deserve be duo alech ene ke pa chin kutin chine kole ting e yen so wachirande totene pinnum le badua lech more than nyalech aka chuka woj waya yak on ter in pa mia dur kut waka nyen kuting duldu ku chuku nyalech chuku jal kuyaret bata yoku lewe kumane woko egi chin ki pieth nyiku nen ka yen wo ben bu wer nyale bu share ken we mara ade kan nyal in the panel yen ka no rier to intene ye kole we yen ka yin piala go wen ka muku we miet cha cham ye kole nyale cha wada yen ka yin walk so he deserve bedua lechere tabane nana yak aya chole le wek mana de ke abay Facebook yen e wer nyalech yen ka ya be share kana wut kan nyalech wen ka ya be share kana wek yen ka bayen ye kole usually anong kati ka konwel ka tong loy rot ku kadiang loy rot but I can get it but really a cool tong Israel ngot ke to but ngot ke tar Israel atar kan forefront three tar kan Hamas ku atar kan Hezbollah ku jela Iran man yene ke koy ke yen tor so cher ke belapin cher ke bengwen ku ka ken kon we so wa kor ba ya long anyal ja long ko se ko lo rot no Israel a lo rot ya ken kresano ran kin ne loy enang enemy enang adu non kresano chen tin ken ye ke chol mana de ke Israel pan ngadi Palestine chelum bade chin pan chelum ba ye pan din ku ka lui ke tong pan din ku ka lule bi pan din bi gam tom cher man kersano na chen yalich ben no ngin ku chi loy ken me ben be beter ken yin be achan e ben ka jich e ben achan be kichin ale le yin babloy ene ka chi kor baloy aye kor achan chin ale chi beloy e kor bi na engage chan chin ale chi benyi ku chi beloy ene ke ko loy rot pan Israel ku jela wut ken nyalech ko chen nyalech gam yene na che ran bo tor ken yin ran chi jok to ke enemy himself yene ka bo jok himself wala fallen angels ke ko ke ne ye pingtok ka ba bi tong tor ken yin chin ki chi tim ye kanisa kor ke birio ka ye tem ke nyale ni pan nyale ye chukre to ke jamon ko le ka liu le kanisa dien le ka chi ngade chi birio ka chi ja chi birio
upon this rock I will build my church and the gates of hell will not prevail. So ke kaka a kui ko ke badani kresano chi the ye were ne ale larbi. So yen ke lo roti de Israel ken konang chen enemy. When ke yen wo kalwel ber ko pio kan penyama ko nyai ke yen we ke larap kon chan ke larap tar ke ne ke mane che larap ben bat ke larap tar ke ne ke kai enemy. So kutong Israel yen ko dieret ta to ben because tong Israel ayelwele ka bakol chien bay achan lo larap kule ke lain kule ke tong ke Israel ke tag de nong America bengai latin ya America che bera maruf zatu man chanera loy kalorir but Israel alwele ka ben dual bit lot of nations achu ping Bible Lula ka be Israel be jotong. So at some point Israel betiam achan ran gak be nations which be jortong. Ku kuna che jortong Israel pantin kor. Ngadi shooting kwen Bible China kwen Bible ku Russia kwen Bible ke ko be Israel jotong. Kwa chuka ting mane jam ke mana cha ka goting man Israel ku ka cha korbi non ka pied bi lele Israel. So when ke tin will kan yale ting ke chia yit when ke tin will kan yale ting ke yit kan ke ka got. So we ya ka long Israel chan kin yale de pan yale chi lele bu ya long rot alwel we kresano ya ka long rot chan ben yalen de panyal ache chin yale lele ya kalong rot u Israel ya da ai ko yo ko long cake chan din yalen de panyal be ka kon yen ke kar ba yen ke tin kar ba share ken week wo be jallo Bible date ko en taban ya chol lweli adan la ben kan che gaw ma but nyalin de pan nyala cha la mu we ku cha la be ka do le ke tin ba share kan we ka bin nyala cha be jal ya jwa we anon ko ben Facebook yen bi be wit almost every other day or every day ke ko ka a ko chin nyala ke yen ability achan bi loy kana ku ben yen ke ben Facebook yen every day be weren yali bi share kana week achan ne kana mi de pir kuna ye mi de pir ke ka chule bul neglect chen yali de panyal chen lwel ku lar ke wer bi ka wo chelo bu ben ku rer ku chule bi ke koy ke be ping angi to ku tonden nangil elebeto ran chinya le to chin yen ni ta ka ko yen ke ko ka ben Facebook yen almost every day bi we bu we ku bi wele wer nyalech yen ke tien ba jwatin we ko che ben Bible den ke den ben war jalmi ti yakule ato literage ato liter dier ke David ato dier ke David okay and music acha taro pin chan ba ping ma ke den ben war mie tato literage bung David ato diet ke David dit chuk diite te diak kudoro chuk diite te diak kudoro chiera bu gol chuk ti ne tok
wabla coach etier kudoro abara rate so ka badiloi an be coach chuk tiene tier kudoro ku an be bela ben coach ni alegir ku ba be gol chuk tiene tier ku ber ku belo bela pen because ngadi pieth-Ayak kadang edine a pieth-Ayak dier ke debit ko kai dier ana yera ani chaka dier ke kana le baker ke edit chin ke le bajwatin e baker ke edit ku be a tune chan ke ka kai dier ko ke mit ke Israel on tere ake ye ke ker angya kan ken ke jal tune ni ka ken jal ngai recorded na era aniket edier ke kene edit alle baker ke edit ku bi koy ko bi ker ke edit ci dier kok so ke piede diet ke David aka wari tongda ato ya de tong padang ku ka to ya de tongda so na to kan yin ka kalle balipe akwen ngadi nyen akwen internet nyen because I cannot to internet nyen alula duni pio ye rach ne koy rach kudu koy ka wach yetil begwo nger pin chinon ku yig biong ke che yit ke well ngok or well ngok yerot gay ni Yakoba ku yelu ya piet chang bai ku ye nang adut kwanchuk ye pio yum ni Yakoba ku kabiya yen ki yengang yerot gam Yakoba yerot gay ni yen ya ku kabe dieltin abela jengdu ya chawedbi chirer ku chit lungdu akol yela twing yelong ni Yakoba ku yetit ni liede pio duk pio yerach neran pied kake kuneran ye kake kuran ye karaj dielti palguk kuyeron mejway ni tong duk pio yerach era diel ke yerech koy rach abeke nyai nyin pinya biya adunde koy ye Yakoba tit ekam tintet kuran rach achibe beta yich yin bete icheng ya chiet kuchi kontin or kuchi konto kupinya biya adunde koy korpiot kabe kepiot yala yum ne dodit ran rach ran piet ngun kukaye nye yelech abi bandi dia dol ne ke yen en ngim ka kulde bo koy rach atep ken miet be kutuka duken bikangang kene ran yop
japping. Kunake coach la piot chap. Tepken aberut ya duo cake. Good ke each. Denken abig ya duon kot. 16. Ketin teto. Karan lajik. Our kwet deed. The rage. Our kwet deed. The rage. 17. Ran right. Abia donko. Ran right. Abia donko. Ku ye Yakoba. Coach lajik. Jai nial. Oh, ko malech. Alwela ran right. Abia don't cook. Kuye Yakoba. Koi lajik. Jai nial. Okay, wabu coach tena. Ekene were nialech. Kacha kwene tena. We coach bene we chagao. Bungo diet ke David. Chuk dite. Te daro ku te dia ku daro ku chiere gol ku chuk tine tok agut chetier ku daro yene ke chen wa pinken so topic den die kole and the music appear tarit but about 2000 pinyimat. Topping den ben wa jame kul ku ka chaping will ke nele chai very clear at it when chane queen ti chen nele cha gartin ache ke chube kor explanation because nele in the panel eka ke aye ke luel ke lagek create the bento bible aye luel ke lagek achen nele in the panel chiliunin acha wede acha det ke ye yo ke lagek karet etena letter achin ke chirot kaka lagek ben so ke jam ne le chai wele ne le ke yin ko en kale ne le ke koy rach ko koy pet so ne le anong message le yin ko anong message le en ke bro loy ku ke chirot beloy ke bro loy koy rach ku ke beloy koy pet طبعا etene yung bralo non ko pet abu ping ku ka cha ping ne ku yung bralo non ko rach ku ke yen ne le ke ka lwele chan ne le kor bo kon bran rach bo kon benom du te cheten te rach ku bran pet be kon be jwa be dia ke chata del pet yene ke yene ne le cha wala wede chan wede were pir were pir ko yo ko le ta so ko bene yene ke yen wo bene were pir you know ko yo ko le we ku ye bible ni ku you know ana yak anong tiu wato ago tiu wato inside ke chole we ato long thing ku kene gut ko yo ko le go we gut ku kanong ke ching long thing ke ching long thing ne ka yo ko le ke we ku ke tiu so mi dio ku chametene
miết de pi de go chứ mà miết đun mi adur che cham chin de chai ku chin de cham cái pia đun che cham e go yen cái charer but cái leu ku we cái man e miết cái to go wich e miết we ku ke miết de tiyo so I chu kor bu ya neglect ku yen ka yen ya le miết alwe yen ka pet yen ya ka kor kwa chan we don queen ke yen wa ben a chan bu be share kan week so man chen wa ka ping where ne ke very clear we don't even need to interpret but abu interpret akol ko that una tiang coach abun ko ache durur be abun ko abun ko ke ale bi we lum ku lui ke le ke ware chalo ko be jror ku le ko more so aya temaret badil to e bible it ya temaret badil to ngadi e kelwel bible a chu tingon nang petro ku yen ke tien wa ngadi ko lumtin chu tingon ret nang petro wan kulit dich man jore rat ku jem e bible yen ka jem ne lwel ka chi bible lwel la ku ka chi bible lwel la ku ke chi bible it ku yen ke chok da ye kul e wer bible yen ka yoku yen ka ben wa ya kotin wala bu example bu ka to magam lakini tini chen ye kwenti na kar ke ba pinga pet ku yen lom ka ye miet walk it ne pin you know anang koi chban ni tene pin koi no riet anang riet nial ku riet pin kwa nong riet wari kwa nong weu anong diar anong bay ku achin ke liu kan kek a ko che ban kwa nye che kek pa ya ka pin ye tong lengelit ke chole millionaires ke koi ka ato pan we ko to America tene ku koi to won ko nye che kek millionaire kwa ja ka pin pandene junup pan pej ben bay a pej ben bay pan junup bobe 2009 yen ka jel work ngadi dalom independence dalom akin ko cha ke both in 2005 but nothing junubin mane kan ko millionaire anon ko millionaire anon millions of dollars ka che yiwe ko ke koi ka anong riet ko anong tir ko dior mit bay dirka ku bay pelum pan jadid so ke koi ke yoko wen ge dite no because ya millionaire in 10 years in 5 years ku ka che ke pay Africa ben wen ge dite millions of dollars not ten juba ka lola bet bola wan so ke koi ka yen ne ali ke alwel ne ali chela alwel don't envy these people duke ke koi ke duke ya jealous ke duke piote right ne kaka ko right duke ke til don't envy them
do ka token cake ye wow we pieth do ka cake do ka don't envy them, don't be jealous of these people, because I chagoti koi kok yung you ke koi ka wewo, especially panda yung you ke koi ka wewo when geg the millions of dollars to ken keke yen keke che ba cha you poor today, and that's why people are suffering. Yen ye kor kor you ke koi ka wewo ken yen kor bin wewo ku yo. Or do you really envy them to you ke we can think bakachu bapioria kakagu young you ke we ka le bapioria kakagu, or no wache bapioria le ba pure right, because anon koiko na cha tebane wel tinike acha ne chiro de pinga piete de nongene tong de ni ji, but eba kerande ting kuba kore yipyo bakere rande ting ran chala yu ku chundi de che yi ku pan mention di to ku kore yipyo or ba wa yipyo or be pyo ra che ran go ku lele de to kana ene ke chirken aka chirke kaka a chirman anon koy kok na leke pan rande ke lo ba yu ku chitiet no ngi kursi dir ke wo ke 40,000 ku kanong ka dir ke sitarat ke wo ke 20,000 ku lo le kre rane ka kar an ko rane yu ka ken ke de ku lo ranwane lo yi chan ba ke yo le ne don't do that. Ene ke le bible itene e chok twing ene ke cha ping itene ne alwele doni piu ye right ne koy right ayetong lengelite ye alwele don't worry about the wicked, don't worry about the wicked or envy those who do wrong, you know, by piu bakatil ba ke pie den to ken ke batil, because you don't know ke pie te yokono no, so ken yene ke chini ale walk a front en ke lwel twengite ne a chini ale che jalwel ke koika a che ka tonga wal alwel ke koika alwel ka buka go nger pen alwel ka buka go nger pen che wal jati, so they will a che ko be yul alwel ka buka go nger pen che wal alwel ka buka go nger pen che non jati aku yikbiong ku yikbiong chi yit ka wal ngok a chi tong lengli te chi lwel tene alwele le for like grass they soon fade away, like spring flowers they soon withered. Ku kanyi ko na ko bi chi wit to chen ke de temping non ke be dik a chen ke be dik, so lwel ne ale tela kwan be bel dua le bangai summarize chero lew badien ke le ne ale walk alwel ke koy ka che ko be yul kwa che ko be to abe ke tem we I chen ne ale chich a che millionaire ke dia ay koy ye yugwew yu den chen ke yote ku chi yu pyat ku ye yu to koy ko chagun tene ene ekene yene ka chini ale en ka chini ale inde panial ene ka yele walk ya, so we ku jelwel la achi jale walk tene chuk achi jale walk chuk dia alwel yorot ga inong ne ale bedel ma bin ke ka kuila kor yipyo ku bala wak
ku balatil ku kaka liu ken yin alwel ni ale ci bar lwel bar no ngel alwel ku gayrot no ngel alwel bar no ngel ku gayrot no ngel ku lwel ye luya pet alwel chang bai ku ye nanga dot chating alwel chang bai ku ye nang adot kwanchok alwel live in the land chating live in the land ku jela faithfulness of God bindon miet baron miet ngade the piatu pion den yale baron miet so when yale bar ku gaira to ngin okay dunku ke kaka dunu ka lui miss a channel in the pan yale non te jemen e create de bane very clear achi jalwel tene alwel ye pio yum ni yakoba you know ye pio yum ni yakoba anong te chocha kwen tong padang te anong te chen padang lwel tin gorot pinga pete no ngen so alwela mied pio ne bandit abin gam kokor piondu so alwela mied pio bandit ye pio la yum ne bandit bar ku ye pio la yum ne bandit ku kabi yen kokor piondu okay alwel tong lengeli ta piate tene yada alwel tong lengeli te alwel commit everything you do to the Lord trust him and he will actually and he will help you but he will give you kiye piondu kor so nyale de panele chiyin tawno alwel bar no ngin trust in him ye gam ku ye changde of course one ko ye chang nyale kor ku kene abiyenin ke ka kwenu ke tene Old Testament leg there ato leg juti ye chukrto ke to leg there ke ben yene kai chilalum kule bay leg juti chilwel chene lwel ka chin ke bokene en ke kranum e ke chiawa chileken yene kaya loy so create ben to leg juti ke gak ato leg there and this is one of them alwele seek ye the kingdom of God first ku create ben abiyane so nyal in the panyal kiye le walker achin ke penin betoken yin a liu but a ye lwele kan ke wilche ping wilche ke kai wilke pir wilke nele ke kai wilke pir ke kai wayen pir ater ku ke ka yoku ka kore teneka ache kai got riar mantin a kai gotok kuna to ka dumping kuna chi dumping kula pin nam ria ka dum kwa chi ye tu kerto chi le wok kulele yak kur e ka panial ke ka cheriak ye lele ke ka mal pan pinyi tene alele le ka ye bote ye gongade ye ro ayab aye ngade ke cham akoye adila bot kujela kok alele ka checham yin lu ba pandi ta wayi ye kul pandi ben rane ben yin mer kuna lor 56 years kulwele baba biliye ka chiyuk the same way especially na kiran tatini la baka so ke ka ake ke ben woke pida
bu chwar we bu pida bu chwar we ne wer e ka Ajak but still alwel ni ale akin Ajak pen we kan ke chieng piet kan ke kor chieng bu we yen pira ter achan alwel kwa bu pingala alwel ko piet alwel they will inherit this world I mean this earth ko ya be bele du kwa be ben ku bi changeten ku ka bi changater but ko reach wil ke nelet a ci betoten ken ke ne cha pinga alwel ka be ke tem we ku ka be ke nger we so yung chen wa pira ter kon kor kuti kunyali bo yen ke kaka so that be token walk there but berkran kiri Solomon king berkitida Solomon alwega chen e chibanyera ni chibanyere achin ke liu kani go dior lo biget thousands kuyong chibiyende achi ke mal that wa chebriok tinga dior gak ku ngu create ben go diar ken token yen ye jam chi kur bi nyale dor kor ki bi nyale den ya dor go ko pol bi nyale den ya dor e kene e Solomon e chibriok so mal achin ke ye loy kwa cha kwene bung Ecclesiastes ay alwele Solomon alwele ka chin ke liu kenen pada cha bi yu ke chiele chiben were nelich ene ke wer enong walk enong in kuen so nyalin de panel achele walk teno ay alwele chiman chen we ka pieng teno alwele le yerot gam Yakoba yerot gay ni yen ku ka bedieltin yongu ka bedieltin a chi tong de den bore chelwel ka bedieltin abi yen ke ka kor kek nyalin de panel a chi non ko chen we ka kon ping le ke le tur ali tur le e kre ko ka pinnum ku ka yu ke jachin kwen ke yen wa yo ka ya ka ben be jachin nyale che tur le na che le ka beloy so mi ta kai kwa baka do ke ping e korien we kor e korat man chane ping ke le ko cha lo kai la hu chi ja a chan ba bu kwet e kwen nonsense kene ben ku ke jaka adil ko pin ben nyale chi yin no e jal ben yar chin ben no nge so yen ke ya different nyale chi yin yar ti chin ben no nge ku ka bi yen ku dun kor ni yipio but pione ki nyale lwel aye lwel piondu yen ka no nge ka yen create ben be tin ke pet ku karach ku ka buting ki yen piondu kon kor abuting nyalin de panel abuting itene yung yen piondu kon kor a chok yen mane chon nyale chob yen riet mane ku yen ter ku le ke ka a cha ka yenin ku piondu a kenrot kon war piondu ato ke che pion raj ke ne that wa lor ku lo pul ku ber de la kor ber pio te ku du ku won ye kor arete e gotok a cha goting because the lust of the eye e kirinyin enye ka luoyi kwa che pio enye ka luoyi yin tikda chala tingi nyin kulonyar kule yenin ku gola tok ku ber de la kor so ekene you come to God kwa bi yen pion pet to go ku create ben ya enjoy ku enjoyment abu tingala enjoyment a cheto material say a cheto right you know yile ba wuch riaye ku le alip ke terwan
na ye miakul ke yin rianeria ko ber you know so kuyine mit pio yen war bad yong chi yende man so what me dun pio we ja kin belo kor de bi ba cha mit pio no ara chicken nyalin de pan nyalin ke yen mere pio ku kabuti mere pio ye you no nyalit yen ke chakin ku ka ye lekin mere pio ye you no nge. So let us believe God. Yoku nyale gam na welke. Yene ke chakin, ku yene ka nyichin. Alwele ka chin ka kwoy about you, walwele ka liw. Ku ka ye lekin piet ka ni yin ka, ku ka raj ka ni yin ka. So okor buya welke ya pi. Ku yene ke te ben wa pite. So utene, ayelwele yara yen nyale gam. Yating, yen nyale gam, ku yerot gay nongin. Oku ka bi luoy ke kaka. Achi Bible achi be lueli ada, alueli abela jengdu. Ya chok werbi chiger. Kenti? Na cha ben nongin, ke ba kon loy, e piondu ne, ine ka kon war. Alueli ku ke piat ben be ya werbi chiger yipio. Chating? Ku yen ke te bin ke piat jal ni na chi yen ke piadu ka ba jal yu piat manade ka piat. Ko chi neli gam mane achin de ye ke chuta e piadu pione neli chen ke to ke ni all the time piadu pione neli. Ku ka yen neli ka lui ke ai ni ke ka iro jor ka to ko ben ku du ku neli chale. Ku jwang neli chi. Ku jwe yin. Because in kia man then a pinga welke. You know anong video I shared long time ago my Facebook yen. It did yen ka you good. One day. Go would go ye. I chok ding twen ka chilawur. Chok ding twen ka chi diara chi ka meet ka chi ka yedgo. Kuyenga yin neneken. En nyalech. En nyalech yen ke yin neneken. Kuka kwany lung nyalech chok, kuka kwany kaka nyalech chok, yen ke ka piet ken ka loy. Lakin wo chi ye roore dele nyalech. Aka piet yen nyalech ka kor, kuka kor, buke loy ro zatwa kuju kek. Ka piet ke chi nyalech ke yen wo, buke loy wo chi ni mare kek. Kulwel ku bu beluye kaka pionda. Ku kaka pionda dhatu, achi chokcha yi tapet. Idine, aloy ke chine ali yene, ability chine ali yene. Achan banyi mana de kenyali ne panyal, du chang de, du chang piet, yen ke chok du e chi cha piet. Kere chi cha yene laleo. Ke chen wajal ba mat kani cha ten yene karyok wok. Ene karyok. Anong cool anong team pandieten anong team di to twingten ajal kwar choka chan nga de lun yita lun pin wajala ku jala kwar pinila ke men kror to me kwer da yo chron nga tian nga de men tien ko re yin le ke tien ko walel ka bana ku jala liye pin ke chen ke tiang banana awo yen ku ka woy an lo an taka no mtibane na tin ku ka woy yen kwe men tin ku gwal gwa tim ting timech walele cholo kitilo wana bi yuno ya wela kawla kirit okero ku ya liye cha ko cha beti in a split of a second. Why? Because men tiene kurore anong kanye anong kachin hele chaen anye mana de kan ye enemy abano. So go car. Kuwen ako yo yena de an ran ber dit ako ya choki chiting kaya no mi chiting a chanye but a chin hele chi yen ni chi yen ability that anong ka chiten kwa woy.
So nial in the pan nial kapiet ke chike chawa. Chemane ke lai lui kapiet ke nie ke loi ka. A mar no walk. Because walk watch jong right kwanchuk ku jong right lui karach. Ku yoku lui ke ka ken ke go nial go jal. Kuna chi nial jal kalas kitchen ke piet be token walk. En ka chen ye chukri to la du ku bi ku du walk ka wan chi jok chi ke jor no walk. E wa du authority. E wa du rier. Timanon chen wet ke yoku le laka. Laka ba la long ko be ku ba jala chow ko du. Courier de chi yen ke. So God came back to return ka ke chi jok ke jor no walk. Bana chibo nong nele chika chinti you in katin. You will not have them. Kin bijala tak kujal wak de kererande kujal pionang kererande kujal kererande ti yen kor ku kalwel nele I'm here to give it to you. Bayen. So nyal in the panel anyar walk ko kor bu du nongen ku kuyoku kor ben abo kon pio. Jemane ne chen we ka pingitene a chu pingitene alwela ka bella jangdu ya cho wed bi chire piondo chu ba to ko chul we ber ba ta ke ka ne ya ka ping a chi piondo chi ka beta ko chi ne le gam mane a chi ta ke ka badai ne le ti be chi ne le gam be yen ke ka yin ka bada chi beta a chane da tu tiel ku ria ke pio che mane ne kwa bu de ke pingu ku ria ke pio ku tiel ku ria ke pio ku jela ba ke ka ta bible ato bung galata chok di te di chok ti ne tier ku donwan abal gori chok tero ku detem ajam karai ke go you know kay the fruits of kaka flesh ke dia katatin kwarach so dun kon loy atom cher ke yin kor ke ranti ku you envy them ku yin ya jealous ku kachin ke tatin no ke tatin le ne le garach a bad fruit so na you grande ke non ke piede ku dun menin ran pet ku especially ran right ran pet dun menin tane chi bible ke le walk ku bro loy non ke koy ka banele cha kor piondu ba wak kon la pak ene ke twing kor ne alech ku ka he is ready to do it abeloy to be in nongen actually tene alwele dun pio ye raj ne ran piet kake chati ene ke ken alwele dugu pio ye raj ne ran piet kake kuneran ye karaj deltin ene pio raj ran piet kake ran lui karaj chocha tiang no tong lengelith so number 7 let's see what this chocha tau I don't like this let me amplify okay so number 7 ajam le
Okay, number 6, he will make your righteous, your pursuit of right standing with God like the light. Getting? And your judgment like the shining, the noonday. So judgment to do need take tini alwel ka below lo ka bedik. To do need take tin. It tang ne nga chikor. It tang pet. But taka crutch. Alwel ne ale ka tang right. So alwel bar. Goya piondu. Goya namdu abaka war. Kwato New Testament. To New Testament akwene kayo. And here it is. So I encourage you ya deba yako in the Old Testament. So I'll piondu abu wa kuka beger kuka bikir biya werbi che ger. When ke choko tandu. Inchi ba take ke chir ke ka or baranda envy wala baranda wa wala ba piori aka karanda go wala ba la luya red ku bakane loy. No. Alwel ka bi war. So yen ka yen wo ka le we ka ayak achiran le war. Ke wil ka apian ka cake, but why nearly tea achan be ka chomo we piot. Achiran le war. But sometimes nearly che jam through somebody ku ka jam kene yin. Nearly anle ba jam mane ku ka nong ran jem nearly kene yin. One boat a little bagoy, Kuran took any game in Alican. In a cake appear to wear an knowledge. But a natural labor war, a young jock chiran labor war. You know, I have getting chiran labor war. But Queen K choker, a gran, I chiran labor war, cake away to Facebook. But knowledge. Yen ka luel ka bi war yen ke gi chuping tene wel bar no ngin ku ka bi war so yen ka yen wo ka luel ba ka no nyale ku yen ka bu kon yen ka bu kon yen ke gi cha ping tene a piondu wa ku ka be tang do ba war so number 6 alwel pelhuk alwel pelhuk ku yerot me wen tong. So okay, la loy e hook. You know, you right pio. So when you learn pan ya le pel tong ku pel hook pel ke ka right. Ke ka koi ne na or rane tinikene. Ke rane e thong non chengerpe. Don't do it. Ka chipya tom ting ten panden junub ka go ko ter ku go ko kenim yu ku beriam go kwer ku ke ka ku lela wala yan ran yer kwan te ken loila no ken ben nong jok you know anong tong yin tom pyo nge riak pyo tom riak ma ta che you know kwa len ne le che du na kol che chol kan ye na chokol che chol kan ye ne ke ya re kuna eja chol tak balera antembe pachi miakol kwa bala lui kreche no ekene chepe neni ale pal ko tong paluk ku mechi rodway ni tong chatingde lela mechi rodway ku kaka du ke kakne alwela duni pio ye raj era diel ke ye rech okay ni ale lele radiel ke ye rech. You know, to yin hook, ku ye tong loy, ku ye puriak, alwen ka radial ke right. It becomes sin. Yeah, right. So, ku ka chuping yada e bongo jemes e. Lwel jemes alwel le recha ye dit. Kuna chare dit ke tuo. You know?
aye bung James aye lwel ku lwel ke kon ben yo pe chaten ke taw ko ni alwel ke kon ben ko moy ci man yen lwel you know what you ping kadang one of the Psalm 91 bung dier ke David the arrow you know nang danga elwel kan danga ye moy al danga jok e danga aye ke moy ko ni danga ye moy nam ku danga yo e thought e tek e yen tek you know tek ku ke tang rach achi yen tang rach ke tang ku beri char yi pyo ku lele ka baloy e tang min ma bin char yi pyo ku lum de then you are entertaining that ki jok in pingwere jok una chay lum ku jela loy kene galas min chi dit rech so yen ke chok kene alwela you know tongere che dit if you continue to get angry ku keka chaman keka loy you know anche die ngani anche die kay ko kalo kay ko loy Facebook yin ku kay no ko kero jam Facebook yin ku kay no ko kero lat ke will kay chol bad fruits take a letter ay bad fruits kwal wen yale chelwel ka baba ipionduich achak belwel yin ran pet you are lying len yale you are lying because kichi ben be yito ku ka tingran ben ku ka that's the fruit from your heart chak belwel yin pet ku yin ken lo ile no is sin so len yale de panyal bu ben nongin ku yen na bo war kwa bo wa ku ka bo kun so what you lele tena je lele ko right abaka nyanyi so yaga you pol ni ale tena man kene lele ku le ko right abaka nyanyi yaga you pol wala yaga you le te ketor anon koy ko jam alwele ni ale chi alwele is a loving god ni ale nyar ko kwa nyar ko charit achilu ko chalo manya ber e ko dilwele ku ene ka achilwel so those people are koi alwel ye chukurto alwel kai koi the truth rate that's how they are whatever you do they will reject hamasa yine lwel ke Israel panden kwa nyika che panden kwa ku chigam kulara pe ben nyika manien pan Israel ku kare are they don't want to accept the truth so there are people like that non ko yine walwel ni ale that's how they are yen ke taden ela bi ben non ni ale yen ka ben ke yit ni chana lwel ni ale ke yit akin te da yin yit yutin na lwel bala karete ti woni ja ku chawatin ye chile bayo wagwa ya gon ngo kui wa bible nang damen kwenen bible the old testament well really no kana ki pet yung yen ni ale ke kana lo yela be Israel ni ne are to ku ci wona jalo le nen to ber ko ni bible go pol ko but do you know what it was in keti yen jong right ko mo ni mo bible but nalen de pan ni ale chaba ko an ci tombi ya dia kan lo kanisa an kin kanisa bere e bible ka chere ko ku ya lo kanisa ku cin pien so ka cha le ba ka jwiri ko le ti chen ne le achin ke le ba ni ti chen ne le so ya ka ben no ne le
kan ke duon ka piny nam piny ku bake nong nelich ku yene ka buo kony ku yene ka buo le edi di ayro ki man edi chin ki nye ye kul so alwela le so yene kene alwela pinya alwela koirach abeke nyai ku ka lwela le lwen nyale chile alwela piny abiya dun de koi ye Yakoba tit so piny biya yinga be piny no inherit alwela ka ye koi Yakoba tit so yin in chukranda chago ting ne ku go pyo war ku go lwelen ka kor ku go kar ku go ker junub ku lwela an lok di ne loy ku an lo bela ban ku kene alwel ne ale yak ben ku yak tit yeah you don't want to rush achi kor baya rush tikin ben nong ne ale kin tom tit ku ka bi yen ka kor tier that is one of the things kor ne ale na walk baya patient. God wants you to be patient. Achi kor ba kada lo yin chi pyo war ku go go ya ka kor man tina. No, lul nyalit lula ko tit people chotiang tong lengelit. So that's number 9. Number 9 alwel tong lengelit alwele. For those who do evil will be cut off, but those who wait for the Lord, they will inherit the land. So who can I choose ya? Koi tit abe ke ka be pinnum be adun den. Ni Bible we. E cha pin. Ku jalwele ka tintet kuran raj achi be better. And God, I can't think of. You know, 1,000 years a year, I'll be like a chire kultok. Nang nelik. Miyakul yung. What is it? Tomorrow is tomorrow. We're talking about a few hours. Ke kaka achine acha ka lwela na ya jana belwela yung yena ya ka negative achen. Alwel ku ke because the Bible. Achi Bible achi lwele we ko cha ka toj. Ku cha ko chile. Cha ko chile will cha ka lwel. Alwele le ke yin ton ke ko ke yin ka be responsible. Achi the nyan kai ngade aga garan achi pio achi ngade achi wet achi api ebung Ezekiel so ko chika toj akor bi wilken yalich bi ka ya lwel ti chen ye lwel ti na be ku ware ne ku kular taw te dien kor piondia ken myself I'm a sinner ken an chirai lo kwan chera antia chato so kor ku bu ya careful doko ko chini alika to kaye ka lwel doko pieth-Ayak yen ke ki yen waka kwene chan ba ping mana de ke Bible lwelen kwa chayak alwela ko right aba ka ting mana kwa chaka babeti kam tin ko just a short time yen ke ki lwel tina alwela e kam tintet kuran right achi bebeto e yin bitu king ya chiet ku chi beto chocha tiang ngadi ke dang tong lengelit I think that's so that's number 10 alwelele for yet a little while the wicked one will be gone forever
Though you look carefully where he used to be, he will not be found. So so these people like to beto. Korku bu cherke koika. No, what you could bu cherke. Korku bukaka pinum. Be weapon chiang nelich. Kaka pinum be weapon chiang nelich. Kukaka chin kachuk. Aka luela kai biong. Kukaka ya boat kacham. Kukache ka aka ya boat ka gwa cham. Ke bu ka chanak walk. Last of the eye. Kayen ka kor. I'm telling you, nyen that to kenyin diet neke. Ayen really, you know, na check the thing. Let me do it like this. Alwel ye chukurto, alwel ba nya ting with the lustful. Mana to ke cho yin chatting yen is something not good. A joke. And you need to stay away from that. Yi chatting piet. Sometimes it's a piet. Yan ke yin ting, you know, rande, allo binyating. Kulwele lai, enyan piet, pieth-Ayak. Kuna ting rande, ka chi ting piet. Katum ting nyande chir nyir. So we need to come to God and don't change and walk. Your mind, the way you see things, the way your heart is, you know. Keka bawacha pir. Ena yaka non kake yaga tingon. Bakeda tinku gwalelo kene ku korba kere ye choku gwa korba kene lo. But man, praise the Lord. Take betinga ya. Because nyale chawar. So we need to come to God. So can I alwele akini alinda panel chelwele penya bia donyo koi piet cheyen alwele ku penya bia don de koi korpiot chating ka be kapiot ya yum ne dor dit. So abe kapiot it tiene yede Georgia tiang 11 alo ka abe kapiot ya yum ne dor dit alwele, but the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity and peace. They will prosper. Abnankang. Jati? We benankang. Ku we bichang ne dorich. Abnang met. Ku abnang dor. Ku kriye bena bedig. Nita kajwa. Nyal in the pan kake ay very clear. Ajal ke tom do pe nya baj pata chin ke ni. Chin ke chu jwaten. Ay chin ke jwaten. En ke chu pingetene. We be ya prosper. We be chang door. In the new ngadi in new well. Ku jelwel tene number 12. Alwel ran right. Eran pied moon. Ku kaye nye yelech. So chala ting kadang tong lengelit moon yung. It's to trap. So quite right. I quite piet Ayak a trap. So Nigel will could really angel karaka choke coin and normal kukanon cake. I mean, what you umbella you did? What will you find over there?
nothing but sin. But koi right, Ajak a ting, no ge piato kan cake, na ye koi trap, bucket the deep. Ato lectere, ngadi dear David 91. Alwela God will deliver you from the snare of the fowler. So this quite right. I could said, I could snare, quite deep. Chalai continue ki deep. Lay alone ya dwomi. Jenny deep or bedid bedip. Ache ben be. And your life, I don't even think your life will be good anymore. So I quite deep. So into kuru quite right. First of all, into kuru company correct. Company correct chikor. Because I love could deep keen, kului keen and ade. So pelke kaka correct. Jalke kaka correct yok. Dogu kake nang kor wepiot. Dogu kake ni ngang kudun ke envy kudun ke. They are not good for you. They are not good for you. You could a company copiat. Company a copiat. And keko on yen ye chukurto. Yen koi putike. I totok. The early church. Hake totok ruirui la ke totok. Emaneka chen ko berba totok. Which is really sad. Hake totok. Kocha long tok. Kukocha kwenetok. Kukocha testimonies kengam. Kuna non koilo, for example, lo Chattanooga, wale koilo be atir, wale koilo gwala. Kukocha lo tok. Be root kun, be kang lo itok. Because a company of good people, quite good for you. But company bad people like you. And there was a sad story. Sad story, the appearing news, you want there maybe 5-6 years ago, Japan. When the in the man piat kulela bad company. Yela chat can ke wetke. Go kula kudamka. Kunaka. Pemetadin kunaka. Because he was never like them. So, akor baya chato company good people ku company ko ikan yalach. Because ko right ko deep. Okay, kichilwel tan lel ka ko deep. Ko ka yinye yelach. What do you know? I think on a quite a lenny, kid, chin, aqua yakalo, you didn't know to the Indian waiting. That means they really hate you. I chin there. The general, ye lake. Manato Corby, no, there is something about them. So, Nairan, ye like a pet. You man koi wait Facebook and could be like a pet. Okay, koi yakaka niar. Yak a long cake, yak a pure mere. Yak a cocoon. Because persecution at all. Persecution at all. Persecution Christians about. Okay, Ben Manel will are dying. Adi akol ko kanelo kidang YouTube kubadaye ko wet. Alwela spiritual warfare alwela is a kind of thing like this. Alwela kato everywhere. Kalo irutu nang waka. Etong yelwela ko jay thor kan medu ku jaka lirije. Neran ga katar.
ran gak. So there is a bad spirit here in the world. Kuna nong bad spirit itene pinyo ka kor ba ben nong nyalach. Bibi kun. Because it's your walk with pay. Ay lwela ran ci domi chin kuran a ci lum ku ci taw kor na de je kala ka ci ka chin ka ber kor but bara nang ne alida ko ba lwele ka ware cha yagwe ni betor bani jok but ne alida to kan yin ayi wo wa ya na we pin ka ka ja e di chu wit Ichi ran walk away to lebelela ran away to live. Edi yokurio kukar kuror kujelku. Okay? And so nyalin de pan nyalerir. Nyalin pan nyalerir. Kuke koi ka kun, kukai ka luag bay. And so don't worry. So and then number 13 alwela abib ran yinye yeleke kurani yidep alwela yen yale dol see in keni tene alwela abib bangi dia dol ne yen nengim ka cool the bo so you don't want this person wala ba tor kaniya wala ba tongloy kaniya ku ke koy ray ko wala ba ka ken ke token ke ba ka ngang ko ba ka envy ku ba jealous ke ba pure ke ko betieli dom ku ke ka no lela don't alwela ke koy ka alwela kayen yali ka dom ay enemies ke nyalich ene ke karbale wek ay enemies nyalich any enemies ke badin yin keresano chin nyalich gam yin che enemy bata kor ba ben ya ba chat longke kor ba ben ba chat longke so yin ke yin nyalin de pan nyal kor enemies anyi ke yin chul jam ke alwele enemies ato pan Israel to Israel tin anan ko ke to tin ke chole Canaanites but it's in alwele ne kai my enemies alwele kai my enemies ka cha ka kor pin so yen ke ti chen ke binyai yen ke nye chen ke binyai so Nyaling de pan nyale enemies ka ye kanya ya ke to kwa che ke binyai so ye de kor be bela kor pin ke ko ye ke chol Canaanites a che beto ye ko wal no ran ni che to ke so nyaling de pan nyale ka ke dielti enemies ke a be kanyai batelonda man bu ko le wer nyale can be ben long nyale can ran ben a little bit pure war ran a little bit pure war alwele try me Israel ka yuane alwele we chi pure chole alwele pure kwon ka chol but try me bel ko tiang riem but alwele try me na cha we ba wa ka ba la pak ba cher wool so walk ban wa chirai lo a good to walk ko we to ngani wa ke ko right ban yal in the panel e wa bu kun ku we walk otherwise will ga chuka lawle kwa che non ku che yaglo nothing it is just a kai pionde so knowledge will watch you be work imber imbla paka betang duwar ku imbe alu ka pya kwa be enemies ku
ke ka Bekenyai. So, number 14. Alwele koiraj. Atep ken miet bi. Alwele ka atep ken achika miet bi. Ku totka. Dinkin. Bi angang. Kanaran yop. Japin. Kunyeke koij. La piot chap. You see? They are here to harm you. They are not here for you. They are not here for you. So we are going to ping them. Alwela ka tape kena ka chika miet bi chika be bot keni yakuka no ke chola danga ya ting no jur ke rogol kwa ejali yene ke chira ngadi ke chira tunong ngadi den ya kita ku jel ka moye. Alwela ka chika juir a chika baby ku ka chika tot ko. Why? Because they want to harm you. Korbe haran right. Ye korba koi kokana. Then bar no reality. Because koi right jenike luai denike. Alwela ka sef kena chika miet be. Ye kuka de danga dene chi juir kuka korbi koi moy. Ye koi yinde korke bi ka no. Alwela ka koi la piot chap. Nene kene. Alwela la. Abi kangang kene raniop japin. Kuneke koi la piot chap. Akor bi angang no. Ku koi nyop. Ku koi pep. So what kind of people are these? You koi bin to company denich? No. You don't want. But to company denich. And so these people ache koi pep. Ayangang ayeke kor no. Ayangang no. Ku kai koi pep ayeke no. You know, this is just me. Bang pinum, especially Bank Africa. Bank piata achia yul. Ayaka no. Kunaya bang right. Achiran jaken. Why do you think? You know, kachara tom lo chike wala this kukachiran jaken. Benaye bang piata ka go no. Why do you think that is? Ani anomta. But a corburut guy nang nyala kun nyala in the pan nyala bawaya kon. Yen keke cha pingten. Everything is after you. Eke coach. Kayeke ja. Kayeke mo. Nyala in the pan nyala the Bible ichipen ela nyangang. Kwela nyukopya. Kwela nyukonyap. Chimani widows. Ayeke kon. So nyal in the panel basically kiyelwel ayelwel bake nongen. Doke pelke ke koi kui bake nongen ye ngai ye dier cham. Ye ngai lai cham roki. You know uruni choko yoku ping lakini la yato achin lan chokone extinct. Kaya jalwel na ya ke na ya lai ko dier cham kunong week. Kaduon ba jal chula kor ba jal chula ngang nong kay koi kui. Yes, maybe abanang miadi tarabende no maybe abanang ogbi ka kuye ko chole naka go kuye ko chole chem. Abangay token cake, but nyal in the panel. Well, I never leave you nor forsake you. Well, never.
Alan the panel, I can walk on pull, can walk on one. I ain't young on. Can you law appear? Because nearly, can go on editing on, maybe Elijah chat Sarai. Sarai Judean wilderness, Yakaping, Pan Israel, Sarai in. Roke, wrong chinage, pew, watching a team, watching. Go chọc đông. Yang a chebi yen cham. Go malaika chambe. Malaika. Chambe no ngin go cham. Kuyene ke chok de. Alwela kanong demani ne chokot. Alwela go gak go miet yabe. Keda tenke gag da. E gang ya ke tingiten. Na lwel ku yen ka jal ku ta tang den yen watak wakot e gang tin ye miet jal mu de tok but it tang ran because with God there is nothing too hard. I can kere rich no nyale kere rich la liu so dune dear dune miet ranti don't wish it nyale je biyen kudu abiyen kudu nkor ye kudu bai ka ye kudu wok ka ye kudu miet ka ye kudu tika che diar abin nyale je biyen because God is good God yen ke chakin kwen ke chaken ko chwa chapep kwa lwele duokoro ten alwele we baka dia kwe wake alwele duokoro ten alwele we baka wak we bedik you will be good chatting so alwele koiraj so koiraj achu ka ping keden chilo kor bi koino kor bi koi penno alwele tepken abrut duokek good kikayich see what happened. God say, ke ken chi ka miet bay ben ke koi no, en ke koi chen ke koi trap, really like a better doke. Make a better doke. Because ke yeran loy, na ke yelo era doy. Kuyo ku chuta mi ta kai ko, a chuku kor bu chu doy, a kor ku bu doy ben no nyalej. Jan be ke piot kon ke be ka war. A chan ke ben be yipio alwen yale yin ke yino. Ke ben be yipio yin ke yino. Kuna chubo nang nyale. Ka wadi ay kene ke piot kon ka. So doy ku ben. Ku ka kai jam. A kai jam. Because na chi jam kin chi ka ken ping kulo ka lu. So ke ka kai nyale ka bichu. Ko kai spirits. Kwa bad spirits. Kwa chi le yin anto yugo. Bana ku were nyale ka choli yin. Non ke kur le bi yo ka ayak lo na gran ko kur ko cheja that's impossible so na non ke you kin lo na gran ke spirit ku spirit is inside you maybe it's you but when you panel bar no en queen baba kon because we are dealing with the spirit we are dealing with the spirit either a spirit right wala a spirit do ka bi konye nyale because the spirit do emare ke chene lwele wach rai loy wode woi nom nyale dak ku lwele wach mar wach chor wach ming ku wach to because that's your spirit jela spirit chimor so alwele tene
alwela yen ke chi bible ke le wa ke tena alwela le tepken a berdu ke gut ke yich ke denken abeke ya abeke ya donkot. So that is number 15. Number 15 alwel tong lengelid alwel the sword will enter their heart and their bow will be broken. Okay, anil wele nyale ku wilke nyale ache kaye ke ping cha kokol wilke nyale aye ke ping cha kokol ka chi war achi yin kon war. So kulu bi war ebaya act on them kiyen nyale lwel kuloy kiyen nyale lwel kuloy belakin kuloy achir man yin ci lebaya dictora bakin kin ka kan queen in la koy na because you don't know. So kakan nyale ci ak ayine akor you have to act on them. When nyale ci nyar ran kan nyar kwa chuping in near you near ya choli a feeling wala yin ngadi yin yar no na nong to tin feeling ke de ke yin nyale ci yelwe no ke loy have to do something jamanon chene ye chukrto ben che bereron ku yelwe wen yar ke we ko ke pinnam wen yar ke wala ku jel edenon ku chunyi bate loy ke ci beloy yen ke nyot manieren wok loy den ci loy tene pinnam tu chen wona tuoj ku loy ci beloy pinnam tene yen ke nyot manieren wok alwele nyale ci nyar wokaret alwele go what way wanting de ye chukrto bebe yende ci belwele bebe jam wen yar ke ka ba chalwe bebe to. So where was he act? He acted on this thing. Alwele bebe to the walk go long kule to walk agorani ye gam go chwe to ku nang pira ter ken lui mani ye chukrto lo yen ken yergen go beti kulwele akunango ke yina lwele kunyar jerandu yengai jerandu anybody ran gir ran chol ran yinde jerandu ene ko korben ko kani mala kot awa jur kan kwada ke ne ko ber niar ko kwati chukor ko ya ko koy ka chukor ya ko be ya ke koy ke le ache nier kan ache nier alwen ni alinde panyal niere luoy baranda baluoy you do good things, good deeds, good work. Na near a feeling lela ke feeling e kiton no meje ba kudun to yino ba kwene de banyi yo mulwele no mdu chacha le banyi ku yo to piondu chacha le banyi unless banyu bi balwo bi. That's wilken yalich akor bu kaya dora piat kubu ya kotin chinale lwele ni arkarat ko wan yarat kwalwe ni ale nier ko chin nier nongin in maranam ke chol pan ya
chung đó mà riêng e pan nial te liu nier kan yin lele kwatia man ku koy ka cha kan yar ku koy ka yin la ku walai ku koy ka loy krach ku kene ba ka yin la achin nier in mar no ma pan nial tan ye chu kirto weti ku lele la ke lunga aye lung yinde dit lung ko lele niar nial ni pion du ban ku tang du ban ku loy du ban nangu ni tak ku loy ti yin tek ti la dem be at pet ti man ne le ti loy tang duan na raj tang du kin ti ne le chi ne yin lui ka raj ti tang du ti pet ti ne le chi ne le ne le ne tang du ban ku loy du ban ku pion du ban e pion du na ka raj ben be tin yin ti ne le ne na nam du tak ka raj yin ti ne le ne na chi ki ne le loy le ba loy chi loy yin ti ne le chi ne kin mar nam pa ne ba da kor ba ben nang ne le de pa ne ku yin ka bi nyot ke kaka nen ka bi kon en ka bi kon so ke wil ka ai wil le ka yin ku en wo kra sa no ku yin ka bi nam ja chi ti e kul to no ke wil ti ka wil ka yin ka bi nam chi ku yin bi ne le choli pio ku bi kon because en yak en to ke ka yi ne le cha ja ko ne le cha ko otherwise kaka any talk and when anong ko ke lewen ke no when nong ko any che ko wa kon che but nong kare cha kalo number then the last one number 17 number 16 alwel ketintet to aywa number 16 alwela ketintet to karan logic our kwet did the range. So let's see tongling lit. That's number 16. Alwela better is the little of the righteous than the abundance of many wicked. Epia katin dun tokan yin. Katin ran nyinyalik. Alwela kapiat awar. Kere ran right pio. Awar kere ran right pio. Our kere ran right pio. So dun ku kaka ko rach dun ke kor wa piat ke tin dun to kan yin ku yera kin ran piat lela ta kor ba ko lela ke tin to ken ran la jik ke tin dun to kan yin ran la jik lela ka piat awar ke di ti ran rete see. So ketiendu na piat mo ketiendu na piat ku ke righteousness ku ke bejal kana walk ya nyal in the panel kede yin ka kor bu kon lo ku ke den kor e bu kon la jik kor bu wo kon war bu la jik ku bu piat piot ko bi piat bu wo wak bu tang da war bu kaka panel ben ko wo kon kuna chuwa jal kon achan ke kai muhim chan chi kor bato kwa chi kor bato in ke kien ke ka tau twin ku kayo ku kor pin no mtina che kai wa yen pir a che wa yen pir to ma ka ke men ran no
achu wa yen pir kayo ka ta wa piot banang ka di ku banang ka di ku banang ka di banang ka piet ku banang ka piet alle bi to kan yi bada chu wa yen pir ter ke wa yen pir ter den ya le ku wede so wan ti nyalen de panel anong ko churot ping bi chom wo piot chom wo piot yen ke ne jalwel tena alwela ran raj abia donko si ran raj alwela ka be donko ya ku ye yakoba koy la jik jajnal so what is yong lwel nyalej riere koy raja broken riere yen ke angang kor bi ke no kor ke bi koy pet bi ke yong riere bin nyalej be dom ku koy la jik ab ke jajnal ab nang pira ter kwa bi chen ken nyalej ter kwa ter wata e kene achu biting mane yin le batom dia kin chinga pet achana chan yale choli pyo ke chang pet ero golden pindom kana yi ko bagi pira ter goma bidia ka to but achera na ben tag de chibugum but you have to come to God bare no nyale achera an nyale gambe ne yegum ko kai gum ko kai chegum kuna lele batoro kititi yin jel gum mor ku yin tawtiti wacin pir de tokani yi dor ne yelwel yi righteousness to pir de bin bele chengtin ku ngai a chi ke beri so yen ke bayan babu share kana wake weren yalech anong ke chirot ping ko we ben yalen de panel aba biai ke tieka be ke wilka be ke chum e we piot ko be we jwa ku yen ke du piot yen ke du piot aka yoku ke lwelte ne yen ke kon wo piot kek even though sometimes koi ko walk che pinga pet but na non ke chiro ping kenele ken wake ku wache toketena an be ko chetena nerin ka wun ku wa ku jong dile je ku wa boni ngor pen ku bu nyale nda bu dwale ni ta chi yen woko ku bu ti bu wa bela gel ku be pio ka e wok bu wa be chamed wani ku bu ru be miet gur ku wani pen nyale peng long da ni choda et no ngin baba una tie ku dorin ja dwale Jakoba kai dun kin pio kai wok baba kin wala gel wara ko la wala bay kol chir ko la cherie da kwa che la jeng da yin nyalen ko pio yin baba man cha wok yin ka ni wok yin ka ni kriye ban a cha en kwa wut ku cha ka tin kol chir ko la baba ka yin da yin ko wok a kin ka le ku bu loy without you ka tin le ku bu loy le te kin na le yin Yakoba nyalen dit yin ti ku baba ka wil ken wokaron miete tene ka baba na non werche wedu yin Yakoba bandit ki yin tie na ki chin alwe ku le do ka chin ki ba ka wedi ku chin ka nyai ka wedi bandit wai wet pata yoku kui yen ka yen wo jam baba pal wo ka re ko anon ki jwa ye kene Yakoba bandit ka nyai tin e cha koi lwel kin pala ka re cha kuna non ki chirat nyai ping ku chak ba ka tin kor baba ko ni na wut ku bilabi ke chitian kuin ka ke chom ke piot ke wel ka yin Yakoba nyalendit because a chiran wong nong rier a chiran wok le brod ware tok a chiran wok le brod wa ke tok a lo beger en ka chen di ta chu ping di te
alwele le na cha nyani akwer piu ka chen ke nyere de kuna cha lo ya lo ka che libere de nyai ke chi e chu kerto lo ye to ton chen to wo kuriem den te kwer pen ka ai wa kun yen bandit baba toy wo jong di le jik ke wil ke be ya chom wo pio baba chani chiran wo le be kenye because ana na ya akin kenye I want chin jal bene no ngen ku jala be kun ene ka chanang ke chanyi baba kwen ka lange ni baka ut kun ke ya baka kun baba na pinke ye kole ka no reason pinke a ki pinga baba edi chi lo won ko kule ko ken ko loy but they took their time be ping because baba anong ko korka baka kun ko konye ne ya ini ya ko ba bande baba lang koy be chalwel bu ya long rot alang koy be doy ke yakoba koy to han ka keme ku koy to be baba koy gum ke te ke yin yakoba ni alendit e yin ke wa yo gon ku le e we ta ke yer laka ba koy be ba ka ya chala pial baba wo lang e koy be e yin e riedu koy chalwel han be token we na token walk baba ke yin langu ba koy be ba ka chapel baba koy nong diabetes ku koy nong heart problem koy nong high blood pressure ku jela koy nong koken kok nan ke bandit koy nong cancer. I'm praying baba for their healing and for their healing miracles baba because I kirande lebe ko kun when yen Moses long Moses yo belong mit ke Israel kuna lenke ka pel ke baba yen tie yin Yakoba bandit tongwa Moses because I can really like a chiran core yin kwa chirandi yin baba e pioneran yen ke ye core char piondi baba at non ke to apio ke karai ke nyai baba ku kwanya wut ku kwanya bandit ke kaka acha ke tie yin rin ke wun kuwa ku jong di la jek amen. Thank you so much. Thank you. We coach Ben. Nyali can we go be rom coach.